kum som thum le panga upa fa pang dei to Christian nu pakhat chu Muslim mi pakhatin silaya vaubet chungin apong sol kumin sang mi som le panga jun ni som le pakhat khan Pakistana Punjab province Khanewal district a mian chanun khuwa cheng kum som thum le panga mi chu Christian ni awangin silai manga vaube apong sol ani a he thil hi chanu tlaida thum vela thlengani he meichia a ming tar lan lo hi Rashid Anwar chuan pong solin pong sol tu hi tlang bo nuwa manani a pong sol tok tu pasal Indus Polas chuan midang tu ma om lo lai changin Rashid Anwar chu anina hian silai ne na lutin anu puidam lo khumamu chu vaubetin apong solani ti in report a thelu tani Polas si brixiam na huna thokni in an chen na mun hi Rashid Anwar te chen na nen a in that lo hle ni na soya Polas chuan Christian Daily International Morning Star News a hril danin ahma tang to in kanupui hi ponlama chu apiang hian Christian kan ni awanga Rashid Anwar hian musit le tongkam diriam tak takin alo awnam na to thina nupuyan nei lui atum thu te hrilin alo tu boi fo to thina ni atia Rashid chung te na po hetianga anupui lo ti boi fo thin hi ati to lu nan ka hrin fo to thina ma se sim du chuang lovani ati hetianga Polas anupuin pong sul atoka be ani lai hian an fa ta chu an pi le pu te na leng tur an chu bo vek lai ani a Polas si an tho na mun brixiam na lama aum lai ani boka anupui nuam sam lo chu ama in ruma mui na kalsana chu hun chu Rashid Anwar hian remchanga mangin anupui chu alu chilta ni ti in Polas sian asoyani hetianga hun remchang hriat vele hian Rashid Anwar chuan pistol kengin Polas te in lam chu apana Polas te kongkhar chung lama in kal chu avasoya chung lama om Polas anupui chu kongkar hong turin atia Polas anupuin kongkhar aron hon rual chuan in chunga silai chelek chunga lut nalin Polas anupui chu avau beta aw chu emo midang te hriat tur thoma chu avai emo chuan a tha ngal tur thu a hrila chu vele Polas anupui chu pon lama tlan chu tumin a cheve ta ngal wata mase Rashid Anwar chuan manbet manin anin chaina lama a thomno te chu apo thler sakin apo thak saka Rashid Anwar chuan silai met pok throi chuin apong sul zui ta ni ti in report chuan atarlang heng thil thleng te hi engma relevin Polas le anupuya unaw pa paresul sam te chu an na tho na mun brixiam na huna tanga choi turin in lama hian an honga kongka pui lawin hongan an mu chuan makkan ti hlea ma se engma ngai thatlo na po nei lem lovin ina chuan kan luta in chung kan han lu rual chuan mutpin dan atanga tre thom lo chuak chu kan theta hala chulam chu rang takin kan pan hala ma se mutpin dan kongka chu chung lama kal tlata lo ni a kanu pui chu kongkhar lo hong turin ka awa ma se kanu pui ni lovin Rashid Anwar zok chuan kongka chu aron hong ta a akuta pistol keng boka Rashid Anwar chuan silaya mintin chung chuan omson turin min vo zui ngal boka chumi hnuwa chuan in chunga tang chuan man mo takin atlan chu ngala a man mo ema wangin a cell phone po a thau nge ni ti in Polas chuan a soya parvesa anupuya unaw pa nen chuan kan zui ngala ma se motor lo tlan rem changa pakai ngalin atlan bo ta ngala ama motor po atlan sana kan zui thei tak lo wangin in chunga chuan man mo takin kan tlan lut le a kanupui chu mutpin dana chuan khur hloka alo hi kan va muta a thilom je chu police ne na thlenin ka ko ta ngala anuwa official ten lo thenga anuar phone le a motor te chu an lata ni police te chuan station a min hroya thu boyan jek lut ta hala chumi hnuwa kanupui chu district hospital a medical examination nei turin an hroita ni ti in thil thlen dan kim chang chu a soyani Polas chuan soizel na hetianga thu boi thelu ani hnu po hian Rashid Anwar man na tura malak na chu akal muang ema police te chuan Rashid Anwar man tum hian ma an la lo ani berzoka man mai thaya aom reng chung po in an man chung lova zalen takin ala om reng thowa atopa chuan kan ngen na sat ema wangin ni thum hnuwa an man ta shamani ma se an man thu po hi police te chuan engma an soilova min hril chuang lo atopa an laman lo emotia man tura kan ngen na sat ema wangin an man thu hi min hril vele chawani ti in Polas chuan a soi hetianga Rashid Anwar man ni thu police le men an hril na chan po hi right activist Joseph Jensen puina in atopa an hril ta chawa
an man nge ni ti an nem het zui ta bokani Rashid Anwar hi zirtop ni Jun ni somni sanghi somni le panga khan ko ta ain lana just chuan bel dil na hnol saka chuti line he thu boy hi abula tanga chui chen that le vector te in thu chu asiam thungani Polasan pui medical test tura anti thu kan tarlan to kha an test result po chu ti chu ani to a Joseph Johnson pui in le malak na in DNA manga test ania Polasan pui tanga DNA sample an lak le Rashid Anwar atanga an DNA sample lak te chu ain mil ta veka hetiang ani awang hian nil rol lawa pong suala ni ti nem he lo thei ani talowa Rashid Anwar chu Lahore jail lama da turin kan nor meka chutiang chuan charge sheet hi thelu thoi ani ang tin polas chuan an kom na hian asoi ni anu pui chu hlau na na satak nein rilru na emin englai point om renga zan kho in atap tlaiwa thina kha thil thena tang khan mut ala nei mu mal me lo ani tina soibok Christian Daily International Morning Star News 10 an kom na polas anu pui chuan pon lama ke pen ri ka sia thian min ti hlau tak zet to ani atia kum khat chuang zet chu Rashid Anwar hin min lo ti boi fo to thin Christian kan ni awang hian mu sit na le diriam na ka tok na sa in he pa po hin na satakin min ko nom na in min diriam na sa em thina ati ngai na selo hian nupuya min nei lui atum thu te hian min trong khum fowa Christian kan ni awangin min vo renga ma se hetiang hian min ti boi fo ma sela kan laka tu ma anin rol du chuang lovani ti in asoi he me che khongai thak tak hian asoi zel la achunga thil theng hian a fa te a po ngong na satak anei thule an ril ru a som je thu sein an mit me le che ji a an sil hai na le zo no om chin te chu haider le pumpel har sa ani ti thu asoi fa panga kan ya fa pa pathum le fanu pahni an ni kan fa pa upa ber hi tu na kum som le paruk mi ani ve to a eng thil nge ka chunga thleng ti hi min zot fo thina he zo na hi eng tin nge ke anu hian alungdam na tur khopin ka chunga suara thla tak thleng le chu sul ten om tak chu ti hlo tlinin omani ti hi ka sil fi ta kang ti in lung che takin a soi bukani tundin huna International Field Officer Johnson chuan polas te chung ko hi apui meka he thu boy hi mipal e mei che in kara thorum thor thil thleng ali sakli mai lova sa kholomati du da na ne in zom tlat thil lung chiat thak takani ti in Johnson chuan Christian Daily International Morning Star News asilani namtlem zo mei che te chunga hetianga hursul na awanga thorum thona thil hi athleng fowa hi thil poi takle ngoi bo mai thei thil ani lova namtlem zo mei che te hian hetianga mi pat mei che na thila hian vo bea ti lui na hian tok fowa abikin namle sa khothila mitlem zo Christian mei che te chunga athleng nun leya Christian mei che te chu din hun hlom taka an dingani hetiang mei che te hi mu sit le diriam an nia khotlanga tanga endong le no chu thei anga ngai an ni boka tun tuma thil thleng po hi mi pa le mei che in kara thorum thona awanga pong su na thleng sakli ani lo ral thuam manga invo be na le sa khuana thilo wanga ti du da na thil thleng ani bok ti in Johnson chuan asoi Polas te ai o tur hian legal team in petak takan oma atule ni chuan high court a po he thu boy hi kan kalpui zel dol ni ti in asoi bukani Nigeria lampang thir vele thungtaila Nigeria rama Borno State Islamic State West African Province issue Paul member ten Christian mi pa pathum an thatlai thalak chu social media ti darani June li kum sang mi som ni le panga a I system Ankal phung le du danan po jar thar le na propaganda outlet chu Amak News Agency kaltlengin khovel hriat an pung chuk thar le ani kha thil kal zel le an malak nein khovel bengkhon a hlo thar le theina turatan Christian mi pa pathum an ti hlum lai thalak le video te chu social media kaltlengin khovel ma an pholang ani heng Christian an ti rum te hi mai tuam silai keng mi pathum te ma an kut hnung khir sagen an thing thria chu thalak chu na satakin an vordara hemin hu hian thalak dang pakhat ti chuak le halin chuta chuan Islamic extremist te chuan an ma akut hnung khira thing thri Christian mi pathum te chu an machine gun chuan an ka phlumani ti fianan an silai mor tanga mi khu chuak nge le an ma Christian mi pathum te ruang ka hlum hlim chon ti hriat tak ruang let reng te chu an vordar na salhe bokani heng Islamic extremist te hian
Jun di thum khan Nigeria marlam straight pakhat palklang tur bus pakhat highway atlan lai chu tidingin passenger jing Christian omve mi pa pathum te chu manin an rubo ji ta ni soi ni a passenger dang zong te chu muslim ni in muslim te chu engtin ma ti lovin an chole vekani Reverend Ibrahim Abako, Secretary of Yobe State Chapter of the Christian Association of Nigeria chuan Nigeria Rama Chanchinbu pakat leadership media groupin an komna he in thana thlengchung chang hi asoya Christian Association of Nigeria Youth State Chapter te chuan hetianga Christian thalai pathum than ni hi kan dem tak zakani ti in an soya kumin sang mi som nile panga January thla khan kum sang mi som paruka Boko Haram helpol atanga chuak Islamic State West African Province Isuap ti mingin vu te chuan Nigeria Rama kho enga mozata Christian te chunga be pui thak na hi an kal pui nga la Christian te chunga po poi lian tham tak tak khoina tumtam tak an lo nei zui to a hetianga Christian te chunga poi khoina be pui an thak na hian Christian som pani zat chu kumin kumchan ve chung mai po hian tha an ni to a Christian tam tak te chuan heng fir fiek te laka himna zong hian an chen na in an tlan chet san to bokani hetianga Christian te chunga be pui thak na thlen thar le na chan hi kum sang hi som le panga January thla khan ISIS pol te chuan an por sang sang te in mu khom na in khom puin na ya chuta an ro rel agenda pakhat Christian te tha chimi tura thu an pom chu chak taka kalpui ngalin hetiang hen na satakin ma an la zui ta ni Nigeria Rama tun din huna Christian te tor na satak thleng mekhi post danga ron tarlan kan tum don nia